Igicamunsi cyiza mwagize neza kuba mwahisemo gukurikira Umusanzu Media. Je kubagezaho amakuru ku buryo burambuye, nge ndi Daniel niyo nkuru. Muri aya makuru tuje kubabwira ko Minisiteri y'Ubuzima Minisante yatangaje ko muri uyu mwaka 2026 igiye gutanga inzitiramibu zikoranye umuti zigera kuri miliyoni 7. Turaza kujya mu karere ka Musanze tubabwire ko amatungo magufi 16,508 yahawe abatuye muri aka karere ariyo yabafashije kugabanya imirire y'abana bagwingiye bakagabanyukaho 14%. Turaza kujya mu myidagaduro tubabwire ko umunyamerika ukoresha urubuga rwa YouTube Darren Jackson Watkins uzwi ku izina nka iShowSpeed arataramira muri Stade Amahoro mu mikino ya derby y'urw'imisozi igihumbi iri buhuze APRFC ndetse na Rayon Sport. Hanze y'u Rwanda mu gihugu cya Nicaragua cyerereye muri Amerika yo hagati haravugwa abantu basaga 60 batawe muri yombi bazira gukora imyigaragambyo yo kwishimira ifatwa rya Nicolas Maduro, perezida w'igihugu cya Venezuela uherutse gutwarwa bunyago n'ingabo zidasanzwe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya makuru ndetse n'andi menshi cyane tutababwiye turaje tuyarambure. Nkuko nari maze kubivuga hejuru, reka aya makuru tuyahere hano mu gihugu cy'u Rwanda muri Minisiteri y'Ubuzima Minisante, aho yatangaje ko muri uyu mwaka 2026 igiye gutanga inzitiramibu zikoranye umuti zigera kuri miliyoni 7 zigahabwa abaturage batuye mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko imiryango iri mu turere twibasiwe cyane n'indwara ya malaria. Bindi kuri iyi nkuru Marie Rose arabituramburira. Minisiteri y'Ubuzima Minisante yatangaje ko muri 2026 igiye gutanga inzitiramibu zikoranye umuti zigera kuri miliyoni 7 zikaba zizahabwa abaturage batuye mu bice bitandukanye by'igihugu, by'umwihariko mu miryango iri mu turere twibasiwe cyane na malaria. Imibare ya Minisante igaragaza ko mu myaka 2 ishize abarwayi ba malaria biyongereye bakikuba inshuro zirenga 2 bava ku 1550 muri 2023 bagera kuri miliyoni 1.2 muri 2025. Ubusanzwe inzitiramibu zitangwa buri nyuma y'imyaka 3. Iziheruka gutangwa ku baturage bose bahaye muri 2023, nyuma yaho zikomeza guhabwa gusa abagore batwite n'abafite abana bari munsi y'umwaka umwe mu rwego rwo kubarinda malaria. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya malaria mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC Dr Aimable Mbituyumuremyi yavuze ko gutanga inzitiramibu ari gahunda ihoraho ya leta ikorwa mu byiciro buri nyuma y'imyaka 3. Yakomeje asobanura ko uretse izi nzitiramibu zihabwa abaturage muri rusange hari n'izihabwa by'umwihariko abagore batwite n'abafite abana bari munsi y'umwaka umwe zingana n'ibihumbi 800 nk'uko bisanzwe bikorwa. Mu rwego rwo kurushaho kugabanya ubwandu bwa malaria, leta yanateye umuti wica imibu mu turere dutandukanye tw'igihugu, cyane cyane mu ntara y'Iburasirazuba no mu turere 5 two mu ntara y'Amajyepfo. Uyu muti wanatewe mu mirenge imwe n'imwe yo mu mujyi wa Kigali ndetse no mu turere twa Nyamagabe, Nyaruguru, Rusizi ndetse na Gicumbi. Muri uyu mwaka biteganyijwe ko uyu muti uzaterwa no mu yindi mirenge irenga 70. Igereranya ry'imibare yakozwe kuva muri Mutarama kugeza mu Ukuboza 2025 ryerekana ko akarere ka Gisagara ko kagize abarwayi benshi ba malaria, kagaragaza ko abarenga 3,000 mu mwaka umwe. Mu karere ka Gasabo habaruwe abarwayi barenga 200,000 mu gihe Kicukiro hagaragaye abarenga 120,000. Tukiri kuri ingingo ijyanye n'ubuzima, reka tujye karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Amatungo magufi 16,508 yahawe abatuye aka karere ari mu byabafashije kugabanya imibare y'abana bagwingiye bakagabanyukaho 14%. Koroza abaturage byajyanye no kugabanya amakimbirane mu ngo, abagize umuryango bafatanya kwita ku bana aho kwirirwa mu ntonganya zamvahe na njyahe. Aya matungo yatanzwe mu mushinga uzwi nka Prisme binyuze mu kubaha amatungo magufi no kubaka ibikorwa remezo biyerekeyeho, aho wafashije abaturage benshi muri aka karere. Muri aka karere kandi hatanzwe ingurube 594, ihene 1020, inkoko 14,590, intama 304.
Umuyobozi w'akarere ka Musanze Nsengimana Claudien yavuze ko bavuye kuri 45% mu kurwanya igwingira mu mwaka wa 2020 bagera kuri 31% muri uyu mwaka wa 2026. Uretse amatungo magufi yatanzwe muri aka karere ka Musanze, hanubatswemo isoko ry'amatungo riri mu murenge wa Muhoza, ivuriro ry'amatungo magufi riherereye mu murenge wa Nkotsi, ndetse abaturage bahawe ibigega bifata amazi n'ibindi byatumye biteza imbere. Biteganyijwe ko uyu mushinga wa Prisme uzongererwa indi myaka 3 unahabwe miliyoni 25 z'amadolari y'Amerika kugira ngo uyifashishe mu kongera umubare w'abaturage bahawe amatungo magufi no kongera ibindi bikorwa remezo bitandukanye. Prisme ni umushinga wateguwe na Leta y'u Rwanda ifatanyije n'ikigega mpuzamahanga giteza imbere ubuhinzi n'ubworozi IFAD binyuze muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi RAB. Reka aya makuru tuyakomereze kuyajyanye n'ubukungu, aho ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu Rwanda Statistique cyatangaje ko mu mwaka wa 2024 ishoramari ryakorewe mu Rwanda ryageze ku gaciro ka miliyari 3.27 by'amadolari y'Amerika, rivuye kuri miliyari 1.67 by'amadolari ryariho mu myaka 8 ishize, kandi rigira uruhare rukomeye mu guhanga imirimo mishya irenga ibihumbi 50 buri mwaka. Ibyo ni bimwe mu bikubiye muri raporo ngarukamwaka izwi nka Rwanda Statistical Yearbook yasohowe n'iki kigo cy'ibarurishamibare mu Rwanda mu mpera z'Ukuboza umwaka ushize 2025. Ku bijyanye n'ishoramari, ikaba yarashingiye ku makuru yatanzwe n'Urwego rw'Igihugu rw'Iterambere RDB. Iyi raporo igaragaza ko ishoramari no guhanga imirimo byagiye byiyongera muri rusange kuva mu mwaka wa 2017 kugera mu mwaka wa 2024. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 imirimo mishya yahanzwe yarazamutse igera ku bihumbi 57,627. Muri 2023 igera ku mirimo ibihumbi 40,198. Ni mu gihe mwaka wa 2024 yabaye ibihumbi 51,635 yahanzwe muri uwo mwaka wa 2024. Muri gahunda ya kabiri y'igihugu yo kwihutisha iterambere NST2 yatangiye mu mwaka wa 2024 izageza mu mwaka wa 2029, guverinoma y'u Rwanda yihaye intego yo guhanga nibura imirimo ibihumbi 250 buri mwaka. Muri rusange intego nuko iyo myaka 5 izasiga hahanzwe imirimo mishya ingana na miliyoni 1,250. Mu makuru ari kuvugwa mu mikino, reka tuyahere hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho umunyamerika ukoresha urubuga rwa YouTube witwa Darren Jackson Watkins uzwi ku izina rya iShowSpeed arataramira muri Stade Amahoro kuri wa gatandatu tariki 10 Mutarama, nibwo haraba imikino ya Super Coupe hagati ya Rayon Sport na APR FC hano mu Rwanda mu bagabo, ndetse n'umukino uzahuza Rayon Sport n'indahangarwa mu bagore, yose izabera muri Stade Amahoro. Ni imikino yateguwe mu buryo budasanzwe na Ferwafa, ndetse kuko hari udushya turenze kuba hari ibirori by'umupira w'amaguru. Biteganyijwe ko abazitabira uyu mukino bazasusurutswa n'aba DJ batandukanye bazwi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Muri iyi stade kandi abantu bazaza hakiri kare kureba umukino uzahuza Rayon Sport n'indahangarwa mu bagore bazahabwa ibirori na Darren Jackson uzwi ku izina rya iShowSpeed ukora ibiganiro kuri YouTube na Twitter, ariko mu buryo bwa live streaming uzaba uri hano mu gihugu cy'u Rwanda. iShowSpeed ubwo yari ari muri Botswana yavuze ko muri iki gihugu ntangagize haba, ariko azazibona naza mu gihugu cy'u Rwanda, ariko atazakora live streaming nk'uko asanzwe abikora, kuko ibikoresho akoresha atabona uko abijyana mu mashamba, gusa azafata amashusho yo gushyira ku mbuga nkoranyambaga ze.
Mu yandi makuru kandi ari kuvugwa mu myidagaduro, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongeye gutera utwatsi ibyifuzo byo kubabarira umuraperi Sa Combs wamamaye nka P Diddy, avuga ko bitari mu byo atekereza. Muri iki gihe Trump yabwiye ikinyamakuru The New York Times ko yakiriye ibaruwa ya P Diddy amusaba imbabazi za perezida, ariko ko adateganya kumwemerera ku bijyanye n'icyo cyifuzo cyo kuba yarekurwa. Mu makuru ajyanye na siporo, ikipe y'igihugu ya Maroc yatsinze Cameroon ibitego 2-0, Senegal itsinda Mali igitego 1-0. Ibyatumye ikipe y'igihugu ya Senegal n'iya Maroc zibimburira izindi kugera muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cya Afurika. Imikino ya kimwe cya kane yatangiye gukinwa ku munsi w'ejo tariki 9 kuwa gatanu muri Maroc, aho iri rushanwa rikomeje kubera. Kuri uyu wa gatandatu hategerejwe imikino ikomeye irimo uw'ikipe y'igihugu ya Nigeria irakina na Algeria, ndetse n'umukino urahuza ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire ndetse na Misiri. Naho mu Bwongereza, rutahizamu w'ikipe ya Arsenal kinanyuze ku mpande Bukayo Saka yemereye ikipe kuyongerera amasezerano azamugeza mu mwaka wa 2031. Bukayo Saka n'umwe mu bakinnyi bafasha Arsenal kuva mu mwaka wa 2018 yazamurwa mu ikipe nkuru. Yari afite amasezerano azamugeza mu mwaka wa 2027. Ibiganiro by'impande zombi byarangiye byemejwe ko agomba gukomeza gukinira iyi kipe uko byatangajwe n'ikinyamakuru The Athletic. Mu makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda ari nayo turi busorezeho, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Dr Bizimana Edouard yararuciye ararumira nyuma yo kwibasira leta ya Qatar, akavuguruzwa na Perezida Evariste Ndayishimiye w'iki gihugu cy'u Burundi. Hafi ya buri munsi Minisitiri Bizimana yakoreshaga urubuga nkoranyambaga rwa X ashaho ubutumwa bwiganjemo bwibasira igihugu cy'u Rwanda. Byahinduye isura tariki 3 Mutarama uyu mwaka. Uwo munsi Minisitiri Bizimana yashinje leta ya Qatar kwifashisha ijambo n'amafaranga ifite mu gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidafatira u Rwanda ibihano. Naho mu gihugu cya Nicaragua giherereye muri Amerika yo hagati, haravugwa abantu basaga 60 batawe muri yombi bazira gukora imyigaragambyo yo kwishimira ifatwa rya Nicolas Maduro, perezida w'igihugu cya Venezuela uherutse gutwagwa bunyago n'ingabo zidasanzwe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubu akaba afungiye muri iki gihugu hamwe n'umugore we. Ifatwa rya Maduro ryabaye ubwo igisirikare cya Amerika cyagabaga ibitero bikomeye mu murwa mukuru wa Venezuela Caracas mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki 3 Mutarama mu mwaka wa 2026. Ni naha nsoreje amakuru twe twabateguriye uyu munsi. Reka mbashimire cyane mwese twayabanyemo. Njye ndi Daniel Niyonkuru, reka mbifurize gukomeza kugira weekend nziza.